council lo kata ku town council kese abaka sebe ijululeta awadi kaita no council ibore no bu ije kikesi epele kinete aigira aitugo wankecha budget era banlo kata ku town council Moses au palodo ngese abala ebe iche ibore bu ije kikesi mam aitugo wanga budget ngese apia inu ibura ite kese ya council. But when we check the minutes themselves, we just Mamiria Marakaranyo, minutes with Somata, who are the Katosi, Chamara, so discussions are a council. So I know I'm a council of the Boykin, and I pray by Lolo. Nari Minasi, Amara up to date. The Arakine Penen, a jacket no a rocodono, the Jay Council of Law Metachitai, Council Siare, Kade Committee do pay no Metachitai, 2,460,000. Nisulusulwe kwa council lo kwa areas kitina meta kila kesi atakita upalo bala ebe ipo council ndlu ebiru no rose nara ewononorete awadi kaita no e council no council arona peta bala ngono la ipo se tula ngope na si ya challenges lu itongo penari minas anate anije kila council mama ina kidiso asom kwa council nyo e joko arona ne pubuni so council de postponing anene nyo e meeting loloda babet se proving a budget mameti minasule chaete are eje pone pona tani ngare no kolo kujuda lo district opoti ngara si so di councilors lo tanu council mamete recommendations le bet chaito le reclack to council mame pedor ta keswam ide li pisio du cheta uni clack bi o mai ke se e clack to council la be mame kota amai ke ni se clack la tenwe e ote tan council audio doma me beta etene pole beto narai amen tiken kono timareetown clark lokosi asome joko kadaso town clark lo kata ku town Joseph Okure Okod nyesi obu wachamebe ejai apesen kile council na soditi anujo imina sudukilo lu muno edo napa kine bakare bone bo show my minutes they show me minutes ebe ko na je no bone be adoption of the minutes nani kwa nate yendere bonebe minasilu minasilu rasi ko ajara meeting arebo mam so akero no kama na rakeda akero na emolment sarafa na beiti mama touchtai akero no ije kete ebor kemo mama ko nai mamu eta chacha kana rakeda akero no nyo misirigin luda adar ko ngote banga limbo ne be ije kada itukuti so isirigin educarti so district together with the local service tax amounting to 30 million. The district only sent back 9.4 million. Bore ya udo kwa so in terms of money the district nara actually we collect some money local copy at the police kwa kugani collect konye amso edu mundisigine be nyakara inoso kwa na je une gap even the small money you get around well city asumsine council mam town council utapol konya utabongo kwa na itebere soko pan ka town council chiri anyo kata pi sub county itei so be councilors kwi immediately do town council la dunia e ko ne bunio so ne bay pour vinge budget fonyi do musa takadi kinetelo councilors lo kata ku town council kesi opoto lungaros oya pesi ni catch ne da beto kesi aibo ikina no itutube budget lo ne peta ido limilo na kwata ngono ke tom na kanyape Kanuka TV East Franzo Chen kata ku district.